Organi Republike Srpske skupili su do sada niz dokaza o zločinima nad Srbima u Sarajevu. Ni danas, toliko godina poslije rata, nije zabilježeno da je novoformirani sud Bosne i Hercegovine zbog toga nekog osudio. Taj isti sud u kojem je za vrijeme rata bila najveća tamnica sarajevskih Srba. Najveća uvreda za srpske logoraše u Sarajevu je formiranje Državnog suda Bosne i Hercegovine u zgradi Viktor Bubnje. To je bio najveći logor za Srba. Najveća uvreda nama je tada pljunuto u lice od strane države. Sud je u toj zgradi gdje je bio najveći logor. Mnoge sudije koje rade u toj zgradi su bile ratne sudije koje su bile u tom istom logoru koje su sudile ovim istim mojim sapatnicima iz tog logora. Pravdaju se, nemaju dovoljno sudija, iskustva. Imaju oni dobro iskustvo, ali u suđenju Srbima. I s obzirom da Haški tribunal, iako smo ogromnu dokumentaciju dostavili, lično Carlo Del Ponte smo davali u 2 navrata, imali 1000 obećanja, imali smo i 2 razgovora sa Bramercom. Znači, postojala saradnja po tom pitanju. Nažalost, nikad nijedan predmet nije pokrenut. Ovako strašni zločini se dešavali u Sarajevu i oko Sarajeva. Pazite. Niko nije ni javno prozvan, ne da je bilo suđenje. Važno je dodati da u vrijeme Dejtonskog mira u tom takozvanom multietničkom Sarajevu niču džamije kao pečurke poslije kiše. Jedna od njih je i džamija kralja Fahda u sarajevskom naselju Nežarići, te džamija u sarajevskom naselju Mojmilo, izgrađena na nacionalizovanom zemljištu srpske porodice Mlađer. U Rakovici kraj Sarajeva džamija je sagrađena na imanju Srbina Mome Despića. Danas je svakako Sarajevo jednonacionalni grad u kojem živi 90% Bošnjaka. I dan danas ti isti Bošnjaci smatraju da Srbe iz Sarajeva niko nije otjerao i da su otišli sami, a nerijetko se u posljednje vrijeme i čuje da se preostale porodice toliko godina nakon rata polako iseljavaju. Imali ste u FOS-u, recimo, ljude na visokim funkcijama, evo, koji su radili u silosu i oko silosa Trčinu. Pa imate i danas i u državnoj graničnoj službi ljude. I u SIPR, nažalost, i u SIPR. Evo, Rifet Čardaković, Rifke, islednik koji je u ratu u silosu isleđivao Srbe, koji je maltretirao, koji je radio to što je radio dole. Danas je, čak i neki čin, mislim, ima tamo u SIPR. On svake pamet. Kaže, vi ste naši neprijatelji. Kako ću ja biti neprijatelj? Rekao, mi smo svi od kuće dovedeni. Svi. Nikoga ubio nije. Nikoga ubio od Srba. Da ubio muslimana u tom našem mjestu. Jer to su bile stvarno stvari za ne povjerovat. I dan danas ne mogu da vjerujem da može čovjeku to napraviti samo što je druge vjere. U to vrijeme sam mislio kad bi pošao kroz čitavu Jugoslaviju bivšu, da mi nigdje ne bi trebalo imati nijedan dinar da bi mogao da prođem i ne bi bio gladan ni go ni bos. I na osnovu tog lošeg zaključka ja sam sa porodičnom vjerovatno završio u Viktor Bubnju. I onda tamo neki kreten se nađe na televiziju od političara i kaže vi navijate za reprezentaciju Srbije primjera. A šta drugo očekivati? Da navijam za državu koja me odvela s porodičnog ručka, koja me zatvorila kao civila, koja me maltretirala, mene mjesec, 2, onoga 5, onoga 4 godine, onoga mnogo duže nego što je rat trajao. I sad mi trebamo s ljubavlju da pozdravljamo zastavu, himnu i naziv svoje države. Ne možemo.